Babega ditaba ke lekala le bohlokwa go ka bo le tshepetšo ya tshedimoso go setšhaba. Babega ditaba ba tsene le mafelong a kotsi gore ba dule ba sedimoša setšhaba. Go ya le ka SANEF, batho ba go feta 10 ka lekaleng le la babega ditaba ba hlokofetše ka lebaka la COVID-19 go tloga ngwagola. Ge leuba le sa bontše go fokotšega, go bohlokwa go babega ditaba go hwetša tšhireletšo kgahlanong le leuba le. Ke kuša gore go baga ka mo go tla thuša batho ka moka gore le bona ba kwe ba na le maatla a gore ba ye ba eme di-line ba ye ba khwetse tshwana ye gore re kgone go thibela bolwetse ba corona. Re le maabane ga re ntša lentswe la gore re tla ba re nyako tlhabela borra ditaba ka moka ba province ya Limpopo. Re bone le tlile le ka bontšhi ene ba batlileng ke ba mo Polokwane fela. Bašomi ba ba šomelago ka dikantorong le bona ba ya go hwetša moento. Ka Northwest, kgoro ya maphelo e re okeditše palo ya mafelo a go entela batho go tloga go a 26 go ya go a 42 bjalo ka leano la go potlakiša kabo ya moento. Batšofe ba ka Ganyesa le Vryburg ba iletša ba bangwe gore le bona ba hwetše moento. Hetano tla go itlhaba le ska la retsa batho ba sa itlhaba ba ntse ba re batho ba tla šwa. Go fihla ga bjale province ya Northwest e setse e entetše batho ba go feta 273. Re tlhaloganya gore ga se batho ba botlhe ba ileng gore ba tle go vaccinate, mme seala se re ipetseng sona ra se kgotsofalela sa bao ba vaccinatileng. Jaanong re ka re simolola go bona tlhatlhogo ya dipalopalo tsa batho ba ba entang ka ntlha ya gore mo legatong le la 35 go ya kwa 49 ke batho ba le bantsi. Kgoro e re mafapha a mangwe a hlola tiegišo ya kabo ya moento go nepo yeo e beilwego ya dimilione tše 2.